Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Danas se nalazimo ispred Istiklal džamije na Otoci u Sarajevu. Realiziramo aktivnost podjele ramazanskih prehrambenih paketa u saradnji sa Medžlisom Islamske zajednice Sarajevo. Danas prisustvujemo jednoj većoj, masovnijoj podjeli paketa. Ovdje je preko 300 paketa i za oko 350 korisnika koji će biti uručeni na licu mjesta, ali isto tako planiramo, odnosno već smo podijelili i planiramo podjelu u druge medžlise i na druga područja muftisava. Isto tako dijelimo pakete na kućnu adresu. Osobe koje su invalidne osobe koje su starije i iznemogle, nisu u mogućnosti doći po svoj paket, mi naravno odvozimo na kućnu adresu. Ovom prilikom, dakle u ovom Ramazanu, nekoliko hiljada paketa će se podijeliti, dakle uključujući i bajramske paketiće za djecu, ali i prehrambene ramazanske pakete za starije i iznemogle, za socijalno ugrožene i općenito za džematlije, za postače. Dakle, od velikog značaja je ova pomoć Ministarstva Vakufa koja kontinuirano već dugi niz godina je od velike koristi narodu, odnosno stanovništvu Bosne i Hercegovine i koji mi Ured za društvenu brigu Rijasete Islamske zajednice već godinama realizira na području cijele Bosne i Hercegovine. Dakle, isto tako organiziramo i podjelu iftara, ali i pripremu iftara, dakle, u medžlisima i džematima. Ovom prilikom želim se zahvaliti Ministarstvu Vakufa države Katar na ovoj veoma vrijednoj donaciji koja je od velikog značaja i nadamo se da ćemo u budućnosti, ako Bog da, nastaviti ovu dobru saradnju, da budemo od koristi stanovništvu Bosne i Hercegovine. Evo, mi se danas nalazimo ispred Istiklal džamije na Otoci. Danas imamo podjelu prehrambenih ramazanskih paketa koje je osiguralo Ministarstvo Vakufa i islamskih pitanja države Katar. Ovdje danas imamo različite kategorije društva. To su prije svega starije iznemogle osobe, bolesnici, demobilisani borci i ugrožene kategorije društva. Ramazan je prilika da pored ibadeta koji činimo Gospodaru svjetova i ove kategorije na neki način veselimo, da im uljepšamo ramazanske dane i sigurno ova današnja podjela će im mnogo značiti da im lijepo protekne ostatak mjeseca Ramazana i da lijepo s radošću dočekaju Bajram. Danas ovdje imamo podjelu preko 300 prehrambenih paketa. Također proteklih dana smo imali podjelu u ostalim dijelovima na području našeg Medžlisa. U pripremi smo dakle da napravimo i bajramske hedije za ove kategorije društva, kao i bajramske paketiće za našu djecu koja pohađaju mektep i koja idu u školu. Želim posebno dakle da se zahvalim Ministarstvu Vakufa i islamskih pitanja države Katar na donaciji koju su poslali za naš narod u Bosni i Hercegovini. Osjećaj brige i empatije bratske nama države Katar prema nama svima mnogo znači i sigurno ova današnja donacija ovih ramazanskih paketa, a i proteklih dana sve ono što smo dijelili, a što smo dobili kao donaciju od države Katar, će izmamiti ovim ljudima osmijeh na lice, sreću, zadovoljstvo i sigurno jednu sigurnost da naredne dane mogu da mirno provodi sa svojom porodicom
jer ovi ramazanski paketi dakle, su veoma bogatog sadržaja i mogu dakle, da upotrebljavaju one osnovne dakle, životne svrhe. Još jednom želim dakle, da se zahvalim ispred Međusa islamske zajednice Sarajevo, Ministarstvo vakufa islamskih pitanja državi Katar na pomoći koju smo evo realizovali tokom mjeseca Ramazana.